Hola, hola, X-Men Kapadia here bafethu. Hayi ngithemba ukuthi naphila. Hamba nami ngihambe nawe bafethu. Lana-ke bafethu, hayi sendleleni yethu eya The Rock Raceway to watch the beautiful game of the Kings of Gauteng. La besisibamba isikopho sithi hayi-ke sithandazeni bafethu. Masiqeda sathi hayi shaziyani. Bafethu asihambeni-ke bafethu. Hamba nami bafethu siboneni ukuthi hayi besikhiphana hayi ithi laba bafethu hayi. Hhayi umfethu ulokhu uyishaya impela, hhayi sesifikile-ke bafethu. Hhayi la besifika The Rock Raceway bafethu, hhayi bekuqwele bafethu. Sikhipha amathikithi sinaleya sithi hhayi yazini nawa amathikithi my sister awaskene ngoba bafethu bayenzelani, i-reason why bawaskena singabablame bafethu. Khona abantu abangena ngamathikithi we-show sesiphakathi kandawo. Anazo-ke bafethu sibona uPanjako lana vele simthola uyadlala, hhayi umfethu uyadlala. Hhayi uyadlala bafethu, hhayi ngithi hhayi yazini ngathi-ke ngicoce naleya ngithi hhayi ngathi ngiyayidwala bafethu. Ngadibana nayo i-church bafethu, yazi bafethu i-church labahlanganisa abantu. Lana sasimamele bafethu sithi hhayi ngathi-ke sibukele bafethu, yazi bafethu eyi ama-event anakanjena ayasehlisa ne-stress. Bafethu sesibukele kanjena. Hhayi imoto bafethu ezizipinayo bafethu, bafethu yazi kumnandi kula ma-event anakanje bafethu. Ngaphandle kokulwa nje bafethu asingalwini. Hhayi nangokheyila-ke bafethu, hawu udlala kamnandi bafethu. Ngithathe ithonga ngokufaka indandatho. Mina ngikhona ukuhlala vele endaweni eyi-one yabo. Manje ngithi heyi nangu my father Stimpoiki. Ngithi athi ngicoce no-my father kancane sithuphiwe. Ngithi my father hey my father ngathi ngivaye kancane my father ngizobuye ngikubone uyawuthami my father. Ngithi athi ngivaye bafethu engiyivayile-ke le ndawo bafethu. Hhayi mina vele ngiyazithandela nokokha na-ke sekasilambe la ngiyazokhela ngihlale-ke endaweni eyi-one. Ngithi hhayi bafethu abafethu nawo amahle amagusheshe bafethu. Yabona there's a difference between i-spin box nemoto ongayidrayiva everyday bafethu. Lana bafethu hayi besizikhipha vele bafethu hhayi. Bafethu bazilungiselela ukungena. Okay nima-line up kanje bazilungiselela ukungena bafethu. Angibona umfethu ubuye oshaya ilaphu yakhe la bafethu. Hhayi nangithi i-clips nangomake kwamagesh uPrince Indawo nabafowethu bafethu. Bafethu yazi umzali usapota ingane yakho bafethu vele kube lula mani enganeni vele ikhule mani yazi ukuthi hayi support ikhona edlaleni. Bafethu kukukatra loya. Ngithi my father awungikayibuli of the day my father. Okunye nokunye mfowethu phila nazo shaya imoto ba ayike already eningo nazo lapha shaya kahle anandawa now you have to enjoy life chief. You're not here to get bored and stuff. Ucedile ukungayo my father ngithi employment ayi 2% my father bafethu. Ngithi hayi uthi my father ngena phakathi ndoda-ke ngikubuzisa lento. Ngithi my father The Rock Raceway mani eyinkulu kakhulu. Hayi la ngisathukile my father ngizongena kahle next time my father. Lana yithi-ke sesiyibhakile-ke lento lena nayo siyi-line up siyilungiselela ukungena-ke ndoda bafethu. Kumnandi bafethu ey'motweni ezispinayo sesigibele phezu kwayo. Ngithi hayi nangu my father, hhayi my father hhayi bayiphothula lento izwa. Lana vele my father hayi ngithi hayi sekulate-ke manje ayaringa leyathi leyo nje awumpho bafethu hhayi sisazibukele njalo-ke bafethu into esilethile ukuthi somama bafethu. Hawu nawo bafethu udlala vele-ke sesibhaya-ke la bafethu second location la time yaziringela into emhlophe kuphela abakhula amawatwane deyimele intamo yami la ngilokuyila yo hayi futhi nesikhathi samasosi nangazi mina amasosi hayi lana-ke sesicedile sesibuyile emuva. Adios.